وإنما دبتشون أكوان سنجابر ربي جل جلال ربي دبتشون أمو دوادا حديث برانا ولي يابد والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع وصححه علامة الألباني في صحيح الجامع رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث أنس بن مالك أبي حمزة الأنصاري رضي الله عنه قربان تكو رسول نجا صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله إني لأحب هذه السورة أني يا إرجما الله أن سوراتنا ننجا لدا قل هو الله أحد إسيتنا ننجا لدا قال صلى الله عليه وآله وسلم أتي إسيتنا جالت جنغي جنة سنين غربا براتك أماس إسني فاهم والرجل سنين سنجابر هؤلاء الأطهار الأخيار الأبرار الكرام الأقدسين من المهاجرين والأنصار عليهم من الله الرضوان يرو صحابوت أكئسات يرو صلاة كسو مرة صلاة سغلين خيست تبات مغرب الشائي صلاة سبي الريو اتيدات أمو جمعة بك ظوريتي نودو في موكب جمعة مغرب الشائي صلاة سبي سورة فتح يرو كري أما وضوها كري جي يو إسيبته قلوا الله وحج لأنس تلمد ألم نشرح يو كري أما قلوا الله وحج اتيان سيني تفدها كرو يروغنا هاي مالف وانتنا أكنا قد جاءني رسول في من صلى الله عليه وآله وسلم يا إرجما الله sahabat cikin yakun yaro nusalat sumara ega ayat tatqara'at umureboda qul wallahu ahad suratul ikhlas ini fit ajannan ini gafardan malif akas dalaga gafardan jan ittidufan ya naman malif atiwan hujjati kana hujjata jani innaha sifatur rahman isintun sifa rabbi ghiyati ar-rahman isa uma isa cufa rahmatagud tanafin qaraa ammas isi tananin jaladajin demaniti ya irgama rabbi guruban akana nunje jannani allah an sijalata jaati ma fiji aw mal tusifaf aw billahi alaik allah jalla jalalu sijalannan dumewer ورضوان من الله أكبر أكبر من كل شيء نمي تائي وقوتي وابي يوم نياد سياديرو أتي هنو دنيا راد آمتي تيسيل لفقوتو جتا بسراج أن قطة تيسيدي وان كان يوم من ياتاد أبدا جناني غرس الأولون لنا فأكلنا ونحن نغرس لمن بعدنا warri nu dura nu dhaabanii irraa nyaanne nama nu boodatiif hin dhaaba'anis jedhu misraac alla faqota masigalee mee rabbi qaba ajalli gaan oolu yoo boru khuttan eenyutti dhiisu deemta waan gara mee namni qopheessitan duuba namni qopheessini mee yooluma oriitu tanumaatu fuudhaa waan gara gandarati yeefada amantiin odoo ni jirti fakkaatu akka nu keessaan dhabamne odoo ni jirti fakkaatu akka dhabamne gandarati yeefada madda harashi irra bareeda waan harargeen argatte shaadan bu tuula rabbi jannata isaa haa hanga umriin ja sheekha sanii amata dhibba fi jaha gaafa jaani onneen isaa hawwiin inni amantiif qabu hawwii nama mana kana keessa jiru yoo walirra deebisan ta isaa turre guddaa guyyaa tokko bakki fagoota ka olii tanatti walgayii wayii qabamtee amiin bakka sannarraa dhaqinaan jaallu yaamamanii jiran isaanis bakka sannarraa dhaqi jaallu أزيجله إلى دوانيت مادة هراشي ربين هركس عن الرتولجير مادة
barsiisa dubartootaa yoo jedhan ni malaa beeku ni qabaa warri qobboo ni qabaami furmaanni keenya tokko jisani beet la beet kittibaat waan jedhan tokko jira talaallii mana manaa jedhani mana mana maal jedhani hulati talaallii jedhani namni kun bakka talaallii dhufuu didee aloo jedhanis fiduu dadhabanii beet la beet kittibaat godhan mana mana hula dhaqanii ijoollee qabdanii fidaa gajjanii hularra dhufanii nuti amma akka warra da'awatti san nu feesisa beet la beet kittibaat hulatti mana muslimaa hulatti darasoonni dillu kun Sheikh Abdul Nasir zamana kana bar miidiyar illee jira qaraatiin isaaniiti Sheikh bar mutattanii jirtan bar darsi gizee dur arga darsi isaanii miidiyar irratti amma digalee yoo namni dhaga'u jiraate himaan numa himaa didaan numa didaa khahimun hambifatu khadidun qalbifatu jedhe dhaggeeffadhu waan afaan oromooti himaan numa himaa jedhe didaanis numa didaa jedhe khahimun hambifatu khadidu in qalbifatu jedhe darasoonni dilli kun yoo darasaan 300 as jiraate 300 kun mana namaa galamoo ala gala haquma rabbii maamaa ustad mana namaatii nyaatammoo kiisha keessanii ala nyaatanii jiraatan mana namaatii nyaatan waan isinirra waajibaa isinii muume bargizee garii nuwa qaraa malee namni beekuu bar waajibaa wayiibin siin jee an darasaa ta'e keessa dabre darasumti tunu matuma siitifuu leenjitti haa jedhe akka jirutti hundi siitu kitaaba kana akka hujiitti qabanne nuti hujii ganamuutti bobba'an malee akka waan itti dalaganii tokkotti ni ulaallee utaka nama sunnallee salaatuun itti ulfaatu jira beeknu keessa gaafa nuti karaa hunsan warri ammaa kun jajjabaa fakkaata nati gala wanni isinirra dirqamaa hanga majlisa jirtan mana tokkicha qaariyaa irraa qabdan san jabeessa abbaa manaa haadha manaa ijoollee hanga inni qabu barsiisaa warra san waanuma gabaabaa namni itti salaatu itti soomanu itti zakatu itti hajju waan rabbi irraa nama dhooratu gabaabaa muraasa قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم وادكم وابيت الله تشركوا به دبين جبدون هم كسوا به خان